Neyse çeçimlik tarif verip bu. Hemen olsak belki tezraf çeçileriz деген oyda bir nerse sunuş bir alas mısın? Такое счастье деген сұрауға бар. Негізінше адамдар не үшін депрессиямен тревога кіргізсе, если человек живет в прошлом, оларда олай жақынырақ сен жақсы шаң болсын. Егер де бір адам живет в прошлом, жасап, стресс депрессия болады. Атпеңай, почему, эмне болуп калды, күчү жакшы болуп кетименен жашайсыздар, энергиясы кечээки күндө кете берет дагы, ал адам моментин жашай албайт, настоящийни жашай албайт. Же болбосо кайгыланып, эртең эмне болуп калат, эртең жумушум кетип калса, эртең Кыргызстанда кризис болсочу, же болбосо дүйнөлүк тапшырык кымбат болуп кетсечи деп тревога болот. Тревога болгондо да кайра настоящийни жашай албайт. Маанилүү болгон азыркы момент. Азыркы моментин жашаганда рахат ала аласың. Кичинекей рахаттар көбөйгөндө чоң рахат болот. Чоң рахаттын аты бактылуу. Бир чоң бактылуулук асмандан түшүп калат деп ойлобо. Чоң бактылуулук, кичинекей бактылуулуктар бар. Мисалы, чай ичип атасыңарбы? Доктор, заземление. Азыркы момент, азыркы келесиңер дагы өзүңөр сурайсың. Мен азыр эртең эмес. Эртең үйлүү болгондо бактылуу болом, эртең билбейм, Антижанга же Ферганага барганда бактылуу болом эмес. Азыр менин суктанган сүйгөнүм бар. Мен кандай чайды жагат билесиңби? Суктангыла, жашагыла, өзүңөрдүн моменти бактылуу апарууга жанагы счастливая мама деген методдордой шоколад, кофе бүттү. Бир школага кирип бараткандачы, же болбосо бир эме бала бакчага кирип бараткан. Бала бакчаларда эме бар, бөлмөлөр бар. Очередь кофе мен чай готов. Барбы? Столовая барбы? Дай, пожалуйста. Чай чесем? Нумача жеңгеле. Заведующийлар бар болсо, оятаңчы. Мен силерге сурам. Бирдекилер кичинекей чайник, кофе, кичине бактылуу менен бирге болуп койсоңор, 15 мүнөт эртерээк бир воспитательница келсе, мисалы мен өзүм жумушумда ошондой. Кичинекей бир кухня бар. Эртең менен жумуш менен чай менен баштаткан уруксат берет. 8:30да башталат, 9га чейин лака жуп, лак кыла берсин. Чай ичишет, сүйлөшөт, бирдемени жумушат, кылышат. Чарчадыбы, түштө, кайра келип лака жуп жарым саат, 1 саат эмес. Өзүлөрүнө келет. Балдар уктаттыңарбы? Oturasın, özünü bilirsin, bir kofe, bir cappuccino, bir çay. Kofe degende rastlayınca başında olsa süper olur. Jakşı kofe olsun, latte olsun, jakşı olsun, cappuccino olsun. Özün ördükçe, harsan kişinin nesini alamaz. Özün ördük, tatlı nesini benim. Suyunu koyuyor. Mesela 5 futbol kavramları, bir jakşı futbol kavramı jakşı da yapıyor. Onun nesini uşaklıktan özün ördük, suyunu koydu, bilgili. O şondoçu. Rızkı berекелere келет, акчанын баары келе баштайт. Момент азыр чурчаш. Анткени эртең күнгө жетпейбиз билбейбиз. Эртең күчүнү күндө өзгөртө албайбыз. Ошол энергиябызды туура пайдаланып ошондой. Кээ адамдар кечээки күн менен жашайт, жашоосу азыркы жашоого энергиясы калбай калат. Илгери мындай эле, илгери тигиндей, анан муну мынтип, анан ким? Бүтү деп алат. Geçecek gibi bu menajlar. Hayatın aşkı gülbeli koltuklarında başka yapıyor. Bana diye benim koltuklarında çok yakşı oyu boş gibi. Yok erkek gibi durmuyor. Bir baba. Korkmuyorum bayram. Seni verirken soru olur. Hayırlı Zaмкнутый балдарды ачуунун жолдорун айтып коюшчу. Балдар sizler bilesiniz. Momenti olmaz. Ecekiler, Brezilya'yı alan ecekiler. İki tür adam var. Introvert, extrovert. Introvert özüne cevap. Extrovert ise kaç. Birin tabiatı var. Bir adamda arslan, bir politika. Politika özgür kalbaysa var. O şu düşündürür. Politika. Tabiatı şu. Bir ayu, bir şırak. Yedayot diyor. Olur. Bırak şıraktın da özgürlüğü var. Bırak eğer de
доверие болуп атат. Ишенбегендер. А доверие болуш үчүн эң биринчи ата энесине иштеш керек. Ата энеси балага биринчи доверительное отношение, доверительный взгляд болуш керек. Мен сени жакшы көрөм. Биринчи взгляд, экинчи сөз, үчүнчү тийүү, кучактоо. Ошол ата энелерчи кучактап атканда берем, сен кучактап кой эмес, аны сезет анда мажбур этпек болду. Болсо кейбир мисалы монтип турат да мага ошону бой өзүндө кучактаган кайра кучактатат. Бересе тизеси менен калпты. Бала сезет аны. Ошон үчүн от души. Окно души каяк? Көз. Ошон үчүн контакт, визуальный контакт өтө маанилүү. Көз менен карайсың, алтын жанында суктанасың, суктануу. Сөз кошуп атчы өзүңөр билесиң, суктануу. Мен сени эмне менен суктанам? Эмне менен суктандым? Ким менен суктандым? Ошодо, мен менен суктанган билем. Балдарлар менен суктанган билем. Чи, атасы, балдар, атасын, энесинин көзү менен гана жакшы көрө алат. Түшүндүрөчү ошону. Балдар, атасын, энесинин көзү менен жакшы көрөт. А энеси атасын көрбөсө кантип жакшы көрөт? А эгерде атасы балдардын жашоосунда жок болуп калса, эркек бала боло албай, түшүндүрөт. Эки канатын кесип алган куштай болду. Ошон үчүн мен мигранттарга айтам да, балдарын алып кетти. Эмне калтырат? Мен чураттам, болбойт, бирок бала эгерде, мисалы мен жетим балдарды барам, жетим эле ал болот. Анын аты социальный жетим. Бүттү. Ал жетим. Ал балага секунда сайын өсүп атат, секунда сайын. Ал балага мээрим керек, ал балага көз караш керек, ал балага жомок керек, ал балага апасына балам деген керек. Ал бала садикке келгенде атасы менен баласы башка балдар келип, балам дегенде атасына чуркап бераткан баланы көргөндө анын ичинде кызгануу пайда болот. Же кыздар. А менин атамчы, менин апамчы. Анан кызгануу биринчи. Балдар эч качанчы ата энесин күнөөлөбөйт, ал өзүн күнөөлөйт. Мен практикамда ата энеси өлүп калган балдарды мен жаман болсом керек, ата энем өлүп калды дейт. Эч качан башкача ойлоно албайт. Бала биринчи өзү салат. Мен жаманмын, ошон үчүн апам өлүп калды. Мен жаманмын, атам өлүп калды. Мен жаманмын. Бала өзүн жок кылат. Бала жок кыла баштайт да анан дүйнөгө ишенбей калат. Адамдарга ишенбей калат. Ошон үчүн чоң кишилер кетип атканда туугандарына айткан. Миллион жолу айткан. Айтасың, баламды ала кет, эч качан кайрып, чоң атасы башкалар. Анын ордун ээлей албайт, ошону түшүнүш керек. Эненин жыты, эненики ким ээлей алат? Мен искусственно канча түзүп атабыз, бирок балдардын канаты сынып. Анан сен бир күн калат. Ошондуктан миграция бул эң биздин аярлуу проблемабыз болот. Бирок биз хотя бы ата болуш керек жашоосун. Мисалы, мен өзүм мындай анализ кылганда, мен азыр 5 күндөн бери бияктам, балдарыма азыр мен ошол карыз болуп калдым, дефицит. Бир пробел болуп калат. Кызга дагы, балага дагы ата эне керек. Жакында бир 12 күнгө, 14 күнгө Америкага барып семинар берип келдим. Анан аялымда чогуу алып алдым. Ишенесиз, бир жумадан кийин мен балдарды сезип атам, алар кыйналып атат, мен сезип атам. Телефондон сүйлөшкөндөн алар эле, мен араң эле карманам. Мен Америкага вообще кереги жок дедим, ачы. Байланыш ошондой түзүлсөчү, мисалы сен бир эне балаңарды эмне болуп атканын сезесиң да, туясың да. Байланыш ошол. Кээ мугалимдер, кээ тарбиячылар бар, балдарын ушундай бир байланыш түзүп, туюп турат, сезип турат. Мен балдарды барып уктап атса дагычы, балдар бир карап коюнчу дейсиң. Ичебичи нормальный кофе деп эмне болуп атпайсың десең, жок, барып үстүн жаап коюнчу дейсиң. Бир карап коюнчу дейсиң. Анткени энелик, мээрилик, сүйүү булар ойгонот. Жаман карайт.
класстан биз барганбыз. Ана маңдай классында 7-ci класстан барганбыз. Өңгүрөбүз. 3 ай эле. Biz 8-ci класстан кийин лицейге бардык да, 1-жылда 93-жылы башталган. Анан 93-жылда 8-ci класстан алып анан 6-cı класстан алып. Анан 7-ci класстар балдарды. Чилесиз? Biz manda ayında biz yatar жатакана, тиягында келет. Өңгүрөп эле, күнү апалап эле. Таbii ki, yok. Ben size belki de hatırlarsam şimdi bala bakçaga baratkan balanınca atemesin. Bala bilesin, bunun sonunun bilmesi. Bugün sağaç, perişte de olan gideceğim var. Hadi anlara, gün alacağım ayı vaysıyla. Bugün gelin, efterek çatamız. Efterek bilmesin, sonun böleceğim tanışmam desin. Efterek bala şıktan otursa, kızlar yapamaz. Anlara ecek kesimden tanışmasın. Балараганда эффекти жакшы. Лицейлердин да ошондой. 7-ci класстан барган балдарды даярдашкан. Кичине лагерлерге чыгарыш керек, бул жака барыш керек. Энелерде биздеги көйгөйдүн проблемасы мындай да, энелер баласын приватизация кылып алган. Түшүнөн чыгара албайт берүүчү. Эгерде психологический бала морально даяр болгонбуз, качан даяр болот? Урматтуу эжекелер, эркек баласы болгон канча бар? Эркек балдар болгон. Мына мондай бир нерсе бар. Балана 5-6 çıktı, 5 erkek çıkarsa. Sen erkek adam atsa çıkarsın. Yaşı olsun da. Atası erkek adamdan erkek. Atası bol yaşı. Atası model, atası erip, erkek güçlü, çeçkündü, atası erçikti. Gerek olsa bala bakçana varganda, var sava vur demeyin. Atası aydı. Balam, asilini mon çekecekti, erçikti. Şunca aytırdı, atan var değil tanı, atın var jet tanı. Аралаштырыш керек, колго аралаштырыш керек. Азыркы учурда эң чоң skills навык бул социализация, бул сүйлөшүп алуу. Чындыгы адам менен сүйлөшүп алуу. Роботтор муну кыла албайт. Азыр искусственный интеллект бар. Көп нерсе бар. Адам менен сүйлөшкөндүр үчүн. Качан үйрөтөбүз аны? 10 жаштан кийин эмес. Онго чейин башталыш керек. Ошон үчүн ата, эркек балага ата керек. Кызга да ата керек. Бирок кызга ата мындай, кызым эркелет. Peygamberimiz kılganda kızı birden emne kılgan Fatıma Hazreti Fatıma Radıyallahu görede oradan durgan. Oturmuş sağa orada. Ana nalak kadına çıktı. Kızım benim. Kızım benim. Şurada sor, kızım benim. Peygamberimiz en romantik erkek oldu. Sorsun. Neresisi? Hazreti Hatice Radıyallahu anh kanda sürmüştür lan. Sürüsün mesela. Bir çocuk kalgan. Çocuk sonunu buydu. Yanına olsa o şüphesi uçur. Ana olsan uçur. Sen buyursun diye. Ne olsa uçuyor. Bir toprağa çoğu ömür boyu sürüldüğünün hakkısın diye. Şurada sağ. Oşandıktan sonra 7-ci klasga liseye gidiyorlar falan dayar boşanlar. Dayardaş geldi. Ağaçıyım aldar arcakan çıksa, evge çıkkan olsa, etmese, bala bakçada bala iyi iyidir. Birinciden geç yatar, ikinciden uykusu kalmay, üçüncüden oşol jактарда тренерлер болады, социализациясы болады. Бирок атасы, балам, ал жер сонун нерсе, жакшы жак, ана режим бар десе, мактаса, колдосо, балага жеңил болот, кызга да жеңил болот. Yok, alıp ketmeyin, suyunap verin. Problem o, suyunu da olur. İnap gelin. Hakkında falan. Hakkı suyunu. İnalar. Sızday. Bilesiniz, karmon, yalancı diyor. Karmon, dostlar var. Geçki 11 jarımda organizm için. Eğer de oşan için oşolordu, sizce? Гармон боюнча да активдерге үйрөнүшүп атат. Мисалы бала 9да даярданыш керек, 9:30да жатыш керек. Ондуктан калыш керек. Китабында Альберт Эйнштейн айткандай, балдарыңар акылдуулугуна келип атабы. Акылдуу балдар кантип акылдуу болобуз деп сураганда айтат, деди, жомок окуп берди. Ана жерде тамаша көргөндө, аял балдар акылдуу болушу калайсың деп. Оо дегенде, көйлөк жомок. Акыл болсо жакшы жомоктор бар, ошо коюп койгон. Жакшы музыка, бир нерсени сүйлөсү, ошону
ошолорду уйку болот. Алар ошол эме менен ортосунда жатсын. Мен кээде өзүм практикалайм да. Азыр светочокко жакшы болуп, Кудай жакшы. Мен вообще жакшы болдум. Кечинде өчүрүп сал светти саат 9-8 өзүм да телефон колдон болуп, жат. 9 жарымда спокойно турат. Байкасам, светочкодо убактылар кандай берекелүү болуп. Свет өчсүнчү, демография да өзгөрөт. Демография да өзгөрүп жакшы жакат. Светочка мен үчүн жакшы. Убактылар. Америкада эсиптөөлөр боюнча китептерди ала келдиңер. Ошолор боюнча ошол бөлүшүүдө аталар окутуш керек. Ал проблема ал жакта койбойт. Анткени 20-жылда аял кишилер 60-70 жылга чейин аял киши малдарын баккан. Бул эне деген үйдөн жүгүн көтөрүү, бала бакырга тамак, эркектер негизи сыртта акча таап эле берет. Андан кийин капиталист көздөйдө жумушчу кол керек болсо да аял иштеш керек дейт. Бала акча берет. Мектептен бала. Советский Союз андан да кетип калды. Аял киши полностью иштеш керек дейт. Мурунку 60-70 жылдары бала акча кандай болуп кетсен? Тоогу. Баланы полностью таштачы. Ана 4-чү күнү эле жумуртканга алчы. Элестете, фабрика заводда иштейт, ана четверг күнү апа келе элестейт, да баланы алып келет да баланы жуутуп кайрап берет. Интернеттик система болот. Эксперимент көп болгон бала бакчалар боюнча. Мисалы мен өзүм ошо интернатта кээ бир ата-энелерге экинчи баласын алып келип, мону нерсени өткөрүп эне өзүнүн баласын өткөргөн логика мен дагы эле түшүнө алам. Сен философия, мен иштейм. Сен туруп эмне үчүн муну интернатта калтырасың? Мен үй алышым керек. Ооба, мен үй алышым керек. Жакында бир консультацияда Америкада үй жайы бүт барып, bir gelin kayınnesine uşatıp da kalan spiral salvotu değil mi? Canına gelip oldu. Şu spiral salvotu. Hemen de sanırım. Bizde çakşına salp var mı? Gelin. Kırış geleği. 26'da pensiyonu desem, yok açan 100 bolotana, akçavuz bolotana, şartız bolotana, bu bolotana, tüm bolotana, noşonduğuna törüyor. Değil mi? Logika hayat. Hazır şurada yaş kızlar balda mektepten biyikleri gayreten olsa үй бирок университет болбойт да, биринчи орунда болбойт. Мисалы мен да лицейде окугамбыз да. 97-жылы жатаканада биз ошондо эле сөйдүк. Жатып алып, кыялдан чачып, аялыбызды кантип тарбиялайбыз, канча балабыз болот. Мен аялды 22 жашында аламын. Биздин кыялыбыз ошондо. Лицейде окуп атабыз, англисче окуп атабыз, баары университетке киребиз. Аял алуу болчу. Азыркылардыкы, абояктар 30 жаштан ылдыйкылар дейт. Hayatta doполнительно Angliya borib soldi, Yevropa bo'ldi. Amerika qanday ketdi? O'zi qancha mashinalar piyoda. Prioritet Parijga borish kerak, Bakramga borish kerak. Shuncha boshqa oldi kerak. Ana iPhone qancha oladi? iPhone 14 kerak. Demonstrate qilmaga jo'ratib. Kabulni aytdi bor. Men jalqilab aytdim. Prioritet yoshlarga boshqacha oldi. Bishkekda o'zi child free degan gruppalar bor WhatsAppda. Balasız жашоо өмүрдү өткөрүү керек. Balasız. Ага студенттердин арасында
Mama, papa değil bu. Yoksa mama, papa ya. Gruplar seminer gibi. Sürekli boş ver. Hani? Bizim bazı temada. Bugün ben işte bakan eski yazmanı maynak korku genç büyükler ben bir yazım. Hava. Bunu neyler? Yukarıda. Turacar da var. Kendiniz turale. Bunu prosta geyir uçlarda ki bizde ayağı böyle erkek böyle öğrenen şuyla burada hukuklarına ne okuyoruz. Soru tasarlı olur. Allah'a iyi şunu Valdar muhtarcı, Valdar oyunu olmuştu. Amatçıyı okuttu, en soğuğu okuttu, insanlarını okuttu. Bu kadar soğuktu. Valdar'a zulüm, bu Valdar'ın hukuklarından taşıyor. Seksüel vazifelerini tamamen bala olacak çünkü. Mesela bu şu tamamen neyse Türkiye'lerinde, Özbekistan'da, Özbekistan'da, Kırgızlar'da, Kazaklar'da tuttuğu gibi var. Şimdi Valdar'dan tiyatranı öveceğiz. Fotosuna ötken, içine ötken, benimki de etken, özgürce bala yaşlılar var da, bu 3 yaştan 5-6 yaşka çeyin taynası, taynesi, çoğanesi, öptürüp, öptürüp koyucuları, tiyaganan bir yana küçağına öyle. Bu, 53. zaman. Bala bu dene mağa tanrı emес деген чүйкөз. Каждый второй может лапать меня деген логика чү. Kızlarla tüyü öyle ki adamın namusu var. Kızdı mahrem etmiyor süper. Kısam, mahrem. Olgoy diyor. Ben misal balam var. Balamçılar egiz yapıyor. Juutkanda tosuçan joyta. Ana bir tür juut turganda ben arkadaşlarına juu al deyim. Ana juut. Ana gayra giyet, ana kara kalap kalaçaysan burada tutuyor. Ben erkek balamdın dağı mahrem canım diyor. Tabii точкасында не дайт? Карабайм, анткени ал түшүнүш керек. Болбойт. Эркектики дагы эркек болот. А биздин коомдо болсо кээде баня общий барганда 1 саатка жазылабыз, тез. Мамасы, папасы, балдар кирип атышат. Болбойт. Түшүнүп атасызбы? Болбойт. Биз ошону балаларга түшүндүрүш керек ата-энелерге. Эмне үчүн зыян? Эртең күнү автобуста, маршруткада кетип баратканда сиздин кызыңызга бирөө тийсе, чабат комунан турабы тийбеди. Дей алат анткени атасы, энеси уруксат сурап бетинен өпкөн, андай уруксат берген эмес. А эгерде агасы, тагасы, акасы, укасы баары келип элечи, бетинен чымчып, бетинен өп, ар кандай кыла берсе, чоң атасы, тайнеси келип тура келчи деп туруп киндигинен өп атса, мен ушу тияктарын да өпкөн деп атса, ал бала кыз, өзү кандай сезет? Жүрөк кийип алса деле үнү чыкпайт. Үнү чыкпайт. А эртең күнү чоңойгондо болсо, хочешь мою любви, заслужи дейт. Түшүнүп атасызбы кыргызча? Мага телефон алып берсе, көрөбүз. Мага муну алып берсе, көрөбүз. Түшүнүп атасызбы? Психология ошондой калыптанат. Берсең берем, алсаң алам, болсаң алам. Үй-бүлөдөгү ажырашкан себептер ошол болду. Мен кайнагызбен жашабайм, мага жашабайм, мага алып берсең анан берем. Сен мен бала төлөшүн каалап атасың, төлөп берем, бирок мага үй алып бер биринчи деген шарт. Анан ал, мисалы ошол консультацияда эркек же апасын айткан болду, же аялыныкы болду, эзилип, кыйналып, выкрайне алда болду. Шарт, ошондуктан биз кыздарды да балдарды бул жыныстык тарбия. Мисалы, сендики общий туалеттер бар. Кыздар биринчи кирсе, эркектер андан кийин киришет. Түшүнөсүзбү? Мындай экөөтөн шашып кетип бири-бирине карап отурушат. Эми бала, ана эчтеке болбойт, эмне болбогон эле, анан бизде шарт жок деген эмес. Мүмкүн болсо даратхана биринчи ошол жагы каралыш керек. Азыр болсо жанагы конференция боюнча кээ бир кафелер өзгөчө Бишкекте, Ошто бар экен. Мандай тезке, мужской, женский, кол жуган жер орто, мандайында
Ayol kişi bir aktar erkek kişi. Yok öyle bir tuvalet diyor da yok öyle bu atışak birbirini bilmeyeyim abi. Yakında eşikte alıp koysa bitti. Ne eşiki yok. Bana da testi selam aleyküm oturuşa. Ne olur? Ne olur? Gördün mü? Mahkemeye biz anneye ruhsat vermişiz. Oşun için en baştan baldarlı tasalıkta, pakizalıkta, arılıkta, arı degen ne sözü? Sorun mu? Bu can dünyası tasalığı, arılık. Arı sesinde var. Acarlı da var da söz. Acarlı. Manda icarıp da var. Şu nesleri biz şart tutuşumuz gerek. Acarlı kızların, altınların, sultanların. Sen benim sultanımsın dedi. Sen benim prinsessin dedi. Şu jakşı söz oldu. Sunmadı. Jakşı söz bana çok olsun. Mesela bulardaki bir özümüzü kopşu. Hatta bu bir özümüzün tamırı. Ene söngögü. Baldak nömösü. Şamalızgar bardı kıyınçılıklarga tamır alış gerek. Kıyınçılık. Nömölü olsa çaldıraklar bilen, saptar bilen söngöp çağırmış. Jaza enderi oyun var. Жақсы қатысынан Instagram var. Onun pek boga çiğdir. Bir kosa hoşçakalın. Kolundan geçiş çekileme var kapı. Mobil yok etmesi onun çıktığının daha iyi aslında. Ағай саламатсыз ба? Сүйүү адамдарга аябай маанилүү деп атпайсызбы? Söz mü? Сүйүүч сүйүү. Ha, suyu. Сүйүү адамдарга абдан маанилүү депчи. Анан биз деген сүйүүнү кичинекей балабызга тарбиялеп аткандан баштап элечи, сүйүү эмне экенин түшүндүрө албай калып атабыз да. Себеби мен өзүм мугалиммин да мектептечи, анан Караколдон айылга мектепке мугалим болуп бардым да. Анан аякка барганда мен өзүм сүйүү толкон, ата-энемди сүйөм, кызым, жолдошумду да сүйөм деп жүрүп көргөм, жалаң сүйүүлөрдү аралашып. Анан отуруп эле анан окуучуларым менен таанышып, бир жума өттү, бир ай өттү. Анан эми жакшы көрүп, алар менен биргеликте мындай байланыш түзүп калдым да. Анан түзүп калгандан кийин балдар, мен силерди сүйөм десем баары ой эжей деп ушинтишти да. Бул эмне депчи. Анан бирок алардын бир гана билгеним ушундай да. Алар үйүнөн ата-энесинен укпагандыгы, мен сени сүйөм балам деген сөздү, мен сени сүйөм кызым деген сөздү укпагандыгы ошол жерден билинди да. Анан сөзсүз түрдө биз ата-энелерге бул жакта мугалимдер отурат, баарыбыз отурабыз. Дайыма кичинекей баланы түйүлдүктөн баштап баланы тарбиялаш керек деп атпайбы? Анан түйүлдүктөн баштап мен сени сүйөм балам, мен сени сүйөм кызым деп тарбиялап өстүрсөк болот да. Себеби деген орустар ушундай го, я люблю тебя деп эле дочь, сын деп үйрөтөт го. А бизде андай нерсе жок. Бала өз оюн айта албайт да. Мен сени сүйөм деп айтени айта албайт. Мисалы, дээрлик көп бул жерде отурат. Дээрлик көп мен сени сүйөм балам деп айтканын мен уккан эмесмин дээрлик көбүнчө. Анан сөзсүз түрдө мугалимдер болобу, ата-энелер болобу, сөзсүз балдарыңыздарды мен сени сүйөм деген сөздөр менен гана айтып тарбияласаңар болот деген бир аз кошумчалап кеттим. Негизи биздечи сүйөм дегендечи жакшы кыз менен эркек ортосунда. Ошондой түшүнүп алышат да. Жакшы көрөм деген ол. Бирок жакшы көрөм дегендечи мурунку мисалы боз үйдө жакын жашашкан же болбосо бир кичинекей эки бөлмөдө кайната кайненеси менен жашаган да. Азыркы жаштар квартирада жашайт, ошон үчүн сүйөм деп айта алат. Мурункулар эмесе баары кайната кайненеси менен жашаган. Бир-эки бала болуп, же болбосо абысындары менен чогуу жашаган. Анан жаным я тебя люблю, сүйөм. Менталитет ошондой болуп калган да. Ооба. Бирок алар деле сүйөм деп кылган. Айткан эмес, бирок кылган. Бирок мындай сөз менен эмес. Блоктон салып берип, буйрукса алып
Anan oşoğuna razı oluşkan dedi. Aynen suyeti kendine öyle oldu. Yemek kedi sözdün geç kayıt vergende manisi kadırı da bakıdı çok yok dedi. Mesela Amerika'dan kim olup I love you, I love you. Milyonca I love you bol oturup. Eğer de sen bu hafta bol olsa çok manisi. Mesela canım ben seni seviyorum diyor. Türk seriallara bak. Seviyorum. Seviyorum benim. Suyu degen mınday başlayın. Birinci boya kalmış. Aileden var. Suyuş gerek. Yok suyu degen söz aldığı emez. Beri. Sen al adam için vaktinde, canında, densolluğunu barın bergenge dayasın. Çıncı yoktur. Çöndürsün. Bereysin sen. Albaysın. Bereysin. Birinci emniyet dedi. Suyun altında kısmat var. Kısmat kalası. Kısmatın altında ne var? Cılmayı var. Gülü var değil. Söz var değil. Bir sal baldarga ben seni suyum diye aytkanda baldarga düşüne almayın. Abi yok. Baldarım, altındarım. Ne sevmene çıkılıp duruz. Kıyaldan alsın. Dep durum. Ben misalı harıdım dedi. 20 yıllık hoş koydum. Al baldarga diyecek. Sen kayaktasın diyor sana. Ne cumuş kıvatasın diyor. Kim oldun deyip soramalar. Kim oldun diye sorar bir soru. Kayaktasın. Misalı kıyaldan kılaç. Ben misal balam benim balabakçıda hazır dinozavrda jakşı ölçme barış. Jakşı ölçme baldarga dinozavr. Zaten benim balam dinozavrda ya jakşı ölçme. Ben toğlaudu koygonda papa dedi de, Orusça emet kalıp da geldi. Papa siz ne yerine böyle dinozavr dedi. Ya milyon böyle dinozavr. Koy siz yes falan dedi. Gülüyor tamam bu nasıl kapı etti. Gel tavağız değil. Çoğu bala menen bala boluşu керек. Ошондой болгондо гана байланыштуу бала менен бала болот. Чоң кыялдан. Балдарлар менен жөрмөлөп келе жатпайбыз. Секирикте ойногулар үйгө, бирок чогуу болду. Балдар менен чогуу ар кандай бир жаңы бир приключение болду. Чогуу жомок жазуу. Мисалы мен үй бүлөмдө жомок жазуу. Биз жомок ташыбыз. Мындай дастарханда отурганда тамак жеп атабыз, кечки тамак сөз. Мен баштайм. Ilgili bir kişilik kız. Mesela ben kızımı sevdim, çıkardım böyle. Aynen. Bir kişilik kız. Bir apanı görüp de apa. Apa siz düşüp ettirsiniz de. Ben çardan vereyim deyip durganda vırıldap bir karşı kız çıktı. Keyin falan olan çıkarttı. Anan oğulları hatta kişilik okuşup anan al gelip turbandı tişteyim dergende üçüncüsünde anam korkuta başlaydı, güldüre başlaydı. Şimdi jomak keterik. Biz 15-20 minut jomak gelgende anam yerde pozitifte akılın dura başlaydı. Pozitifte jomak kullandı. Anam pozitifte jomak kullandı, onu da okuyordu. Onlarda kıyalı böyle. Ankeri, bala gezmerde sesi var. Siz kişilikte bir kurçaktın başını girip de yiyen prinsesa oldu elestecisin. Büyü savcısına, apal bolçusuna sen, apal. Apal olmalar dizsin, kişilikte çakratma. Çabalanlar öyle, haylar öyle. Kişilikte çükröktür sen, belki de büyü örgü kravatın aslında canında şunda bir çükröktür bile büyü. Arada yapılsa, öz o kıyalılar bile bir tuvaliste prinsesa olsun. Mesela, o şu olmaysa kıyaldan ötüyor manevimiz. Şu kıyaldan kanı ötüyor hiç. Eğer de size situasyonu için başka çakara etmem olsa, o grupalar menen, özgürlük grupalar jomak жазылат. Jomak. En son biz, yer kitaplar için siz yazı bilgi çok size жазған bilmek de var. Söylep tatsa olur. Мысалы, Şalvarmanlı şiirine varganda жақсы bir поэт, ырчы, детский поэт менен таныштыкта, ал балдарга kitap жазган бир. Мысалы, bir bala Небесный футбол деген kitap жазды. Ар кандай жылдыздарды жаздылары, футболисттер çok atıyor. Ronaldo менен Месси. Өздөрүнүн оюндарын түзө алат. Ошол нерсеге басым кошуп. Кечекелер аяктары кебир үшүп калды.
ағайымыз